Tapos pumina po 55,000 wena ntanga. 55,000. Arang believe. Uyanyatsa wena. Uthathela phansi, uthatha kancane inkinga ntanga. Hayi naphandle kokuthi ayikubelieve mara uyinyaphi 55,000 wena. Uyangiphikisa inkinga ntanga. Ya nangu-cheese. Ma-awuthi khambani. Zikhipani cheese ntwana. Ma-awuthi wami ngistashile. Cheese usipasheni sikucelebrate ke. Awuthi sibone ntanga ukuthi usitasheni vele. No ma-awuthi wami ngibona nta nayi into nayi. Nayibona mara ukuthi yini le? Events ntwana. Events. Ulade malini le? Ntanga uyalibona mara lela. Hayi noma ngathini umngani usengenye la. Hayi nangihleka ma-awuthi. Niyazi ukuthi malini events nini? Niyazi ukuthi malini njengoba nihleka so? Hayi, malini mara lona leli? Malini leli? Ntanga uyalibona ma. Ngibheke yona. Uyalibona mara malini leli? Ha. Malini mara leli? Mina ntanga ngihleki mina mara malini vele mpintshami. Mina ngiyaniyeka-ke noma ningahleka ukusala kungiyazi nini. Uyazi ukuthi malini lento leni? 5 point baba, 5 point. Ntwana yami uyazi ngikuphetha ngide njani ne mara hayi boy. 5 point ayidotshwa boy. Okay, hayi chubekani nihleke mara uthi ngilanda umamami-ke so ngizonipruvela ukuthi vele ngilithenge 5 point. Thi ngilanda umamami ngizonipruvela. Noma ungamlandi umamakho boy. Hamba umlando ufuna ukubona i-proof boy. Ntanga uyayibona le yashayelela le. Xa uthi isitomtom le yashayelela le ntwana le. Mayimlandi umamakhe sifuna ukubona i-proof. Mina yamkeni ucheese vele so ubona ngathi siyabhayiza nyana. Xa ukuthi la kubhale ukuthi Popeye la. Kubhalanga Popeye la. Simlinde boy soze umamakhe makafika ukuthi uthini.